ari Imana yayo ubutunzi kandi atabufite koko mwemere ko dupfa nzaza kudushyingura murira. Witwa n'iki? N'inzara. Iyi nzu ko tuyiraramo tugaduha no kugira gute kunyagirwa koko mwemere ko dupfa nzaza kudushyingura ahantu heza. Ubuzima bwa hano mu rugo bumeze bute? Ntabwo bumeze neza. Ntabwo bumeze neza. Uvuze ngo ubuzima ntabwo bumeze neza, ushaka kuvuga iki? Ubura amaso tuganire. Uruka kurya ryari? Gatandatu. Wa gatandatu. None turi kwa kangahe? Kwa mbere. Ababyeyi bawe bagiye? Baratashye. Ababyeyi banyu barabataye? Babataye ryari? Kera. ntabwo mbigarukaho nzi yuko niba nawe ufite umutima ukaba utekereza iyi nkuru y'aba bana irababaje kandi irashengura umutima. Gusa navuga ngo umuntu ubasha kubageraho cyangwa umuntu ubasha kubana nabo akaba abasha kubona n'umuntu ubabaye mugenzi we bari kumwe ushaka wajya umufasha. Ibyo uyu mwana avuga ni ukuri. Abantu benshi bifuza kuzashyingura abana babo mu marimbi meza, nyamara mu buzima busanzwe ntacyo babamariye, nta n'ikintu babafashije. Aho kugira ngo rero uzajye kumushyingurira wamufasha akiri muzima. Nshuti zanjye, ngubwo ubuzima nyine, ngubwo ubuzima munsi y'ijuru rya Kigali, ngubwo ubuzima mu Rwanda uko bwifashe. Ngira ngo umwana mwamwumvise ntabwo ari Umurundi se n'Umugande, ururimi avuga murarwumva. Baririrwa baturatira ngo za NBA za Visit biki, ariko abantu barimo barashira, murabibona neza yuko abana bamerewe nabi. Mvuye aha rero reka nkomereza mu burasirazuba bwa Kongo. Hari iki? Ni nyuma y'uko ejo i Rwanda ku itariki ya 14 Joao Lorenzo, uyu ni perezida wa Angola, yakiriye bamwe mu bayobozi mu by'iyobokamana baturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo ihuriro rizwi nka Senko. Senko ngira ngo iri ngiri ni ihurira ry'abepiskopi b'abagatolika, ariko nanone ryari riri kumwe nanone n'irindi tsinda rigizwe n'abo ndeba bita ngo ni Eglise Christianisme, ry'abandi batari abagatolika. Ababihaye Imana rero bakaba bari bagiye kuganira na Joao Lorenzo ku kigendanye n'ikibazo cy'umutekano muke ukomeje kurangwa mu gihugu cyabo, aho hateganyijwe yuko impande zose bireba zigomba kuzahura, zamara guhura zikagenda zikagira ibyo zumvikanaho, bakareba uko banoza iki kibazo bakagishakira umuti. Aba rero ni bamwe mu bagomba kuzahura na Faci Beto. Kwibutsa yuko kuba Faci yarafashe umwanzuro wo kugira Rwanda yabitegetswe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika kugira ngo abanze aterereze ikibazo cy'abatavuga rumwe nawe, ubundi narangiza ikibazo cy'inyeshyamba cyo akirekera Amerika izakikoreraho, izi kizabikoraho. Ipfa kuba yaratangaje yuko intambara y'u Rwanda na Kongo bamaze kuyisoza. Ubwo rero ikibazo gisigaye ni icy'abakongomani b'imbere mu gihugu, ari nacyo kirimo kirakorwaho na Joao Lorenzo. Mvuye aha nyiri kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ndahita ngaruka ku bwato kontineri. Nabonye ari amakontineri n'amakontineri, toni ibihumbi 100, ni toni ibihumbi 100 z'ubutare bwa cuivre cyangwa kopa, zamazwe koherezwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, zoherejwe n'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngira ngo aka ni akandi gatirike gashya Faci Beto yadukanye ko kugira ngo anopfeshe, arimo aranopfesha Donald Trump
ku kigendanye n'amabuye ya hano mu burasirazuba bwa Kongo. Urumva toni nawe ibihumbi ijana za kuwivuni. Aha hantu harimo akayabo k'amamiliyari n'amamiliyari, ntabwo mbizi. Nzi ko Donald Trump akimara kubona ubu bwato nibamara kurumaho muzareba none ikizakurikiraho. Ubu ni ukuvuga ngo Facibe tabaye nk'ubakanguye cyangwa nk'ubasembura kugira ngo bagire icyo bakora. Uraza kubona rero ikiri buze gukurikiraho. Nabonye byabahindishije umushyitsi, nabonye harimo abo byahindishije umushyitsi bavuga bati noneho aciye igikuba, ati yohereje ibiki n'ibiki. Ni ubwoba bwo kwibwira ibyenda kuza gukurikiraho nyuma y'uko babonye ubu bwato bugiye, bakavuga bati noneho Amerika iraza yasaze yasizoye ivuga iti muva aha ngaha mugende. Iki kinyamakuru nacyo ureba cyo kuri imbere, iki ngiki ni ikinyamakuru. Iyo ni ifoto y'uwo musaza, muramureba, umusaza urimo urakabaka imyaka 80 n'imisago, urimo urahatanira manda ya 7. Uyu nguyu niwe watangaje ari amagambo y'uko atazigera agundira ubutegetsi cyangwa ngo abwizirikeho. Ubu rero agejeje muri manda ya 7, nubwo nabonye abajenizi bamukoreye agashya. Yari yategetse yuko interineti iza gukurwaho, ariko abana b'Abagande bamubwiye bati abakora muri ICT yawe cyangwa abakora mu itumanaho ryawe tubarusha ubushobozi ku kigendanye n'itumanaho. Bamaze gukupa interineti y'igihugu, abahungu bahita bakora ranjoma yihuta, bishakira interineti yabo yoroheje. Bashatse interineti yabo yoroheje baba ariyo bakoresha. Barangije nibwo mwabonye arya amavideo yose nashyize kuri WhatsApp channel yagendaga nyanyagira bayamereza, nanjye nyanagaho bayashyiraho, nanjye nyabahereza nyabasharinga. Ntabwo byoroshye rero byo kwa Museveni, nabyo ni ukubihanga amaso tukaza kureba. Gusharinga interineti rero yongeye gusubiraho hamwe na hamwe mu bice by'igihugu, byaje gutuma minisitiri w'itumanaho n'ikoranabuhanga ashwana n'umugabo w'igisirikare cya Uganda, uyu ni Muhoozi Kainerugaba. Bapfuye iki? Bapfuye iri tumanaho ry'uko nyine bari bazi neza yuko ibintu byose bagiye kubikora ntawe bareba, bakabikora ntawe ubizi, ariko baje kwisanga video zamaze kujya ku karubanda, isi yose yamaze kuzibona batazi aho byahereye n'aho byatangiriye. Birangira ari Muhoozi Kainerugaba yatatse minisitiri w'itumanaho, undi nawe aramubwira ati jyewe ariko ibyo mwansabye nabikoze, netiwaka twayikuyeho. Mu kuyikuraho rero baje kwisanga abajenizi babarenzeho, barababwira bati erega na bamwe mu bo murimo murabwira ngo bakureho itumanaho, ati bamwe ni abacu, bamwe ni inshuti zacu, abandi ni abifuza yuko habaho impinduka ndetse n'impinduramatwara. Biza kurangira rero Uganda byamaze kuyivanga. Nkwibutsa yuko muri iki gitondo cy'uyu munsi wa none aribwo amatora agiye kuba, byangwa haraza guca uwambaye. Nkurikije ibyo nakomeje kugenda mbona kuva mu mugoroba w'ejo w'itariki ya 14 haraza guca uwambaye. This video is not for to promote any terrorist violence or hurting. Our purpose and target is to inform and to teach, not to hurt anyone wherever. And I repeat that we never made this video for to promote any terrorist or to promote violence or to promote any hurting. And our purpose and our goals is to inform and to teach, not to hurt anyone.